Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hakakan reuterik mentau nailur ke North East India Mission Association ne ya kebalatip lengkot ke Neima kalaya ban Plie yaki artli ki Ïing ki balamang kerpang na kebenta ban kentiu bat sandor ya kalawai jong ki kato ka ne ki kena ki bari suma da kan ki kanhon hakasnang pun osla. Haka ni gasngi la Plie ningkong ya ke Ïing ri Khunswet jong ki kena Shynrang kebalatip kum ke Neima Children's Homes Boys. Daw MLA kini katanya ba Preston tensong beralong kongsan hak jelang. Ya kini ke Ïing bandri sumar ki Khunswet ki badai ki Shynrang latai hak jinglot ke bakot parat khat lai lang tingka pat hak ni ke Ïing ki dan lai pesangot ki kena Shynrang ki basyong basa. Hadin kini pat la Plie pai baru saya ke Jaka Jinghikai ke bakar pang hak kam ki jam ya ki kena ki balari la sumar dak ni kan hon. Bakan thop ki kentai bat Shynrang ki badan nyu pesangot baro. Ya kini ke Jaka Jinghikai hak kam ki jam ya ke balatep kum ke Vocational Training Center kabaran hakasnong lait menring latai hak jinglot ke bakot lai laktam bat hadu menta dang Jinghikai yaki kena tang hak kam sojan ban so sentiu hak jan ne ke embroidery bat kiwe di kam than bat sna jingsna de kiti hadu menta ki balasai kai hangne ki dan arpongot baro khat arngot ki badai na ke Ïing ri Khunswet jong ke Neima bat prangot pat ki de ki bawan nabar kiwe de ki blaidan lang hak ni jingelang ki kentop ya ke chairperson jong ke State Commission for Protection of Child's Right ikong mina kharkongor USDO ka Penosla Civil Subdivision uba di nyota ka District Social Welfare Officer ikong ML Warjri ka Industrial Promotion Officer jong ka District Commerce and Industries Center Shillong ikong Eling do bat kiwe de ki balasa kharsoba kentop ro ikinong ilam shnong bat kit khat jong ka Neima ban ngasngau ban ong bakalong ga jingkurku kanika beling galong kumne ko makalong kanika keper borkowi galong kumne ko makalong dei da ke jingkurku ka bawon na jong tengamut ban pendut kami ni kentin bat kata ka kentin galong tongin khot ya kanika Jaka ka keper Jong ka jingkermen the garden of hope hak kentin pareng hangne ki barunga kan ka per umjudan badu jingkermen namar kak sangti obalap penjau ya kasna kala ker saudong ya kan ka Jaka sa jompi te phimde banrit mensim ngasngau tenat sibun ngilala ban Plie ya ka home boys ka khamjingai khendia ngasngau tenat sibun bau chairman nuskatri wala managa keja umpane khempane ya badu lek Plie ya de keja datang ketang la sutu ngidon kam yo kesulok bat ya kata ngat sepek bakan ulong bat ngasngo mengandai ban ai kulai si hajanmu ya kasno light menring ya ka pedeng rai udon ururang ba ni jong ka rai sabong ki ba ai ngau bahaya utai ulung na ka benta ban sna ya ketika homeboys ngangit scam ba uthe ulu mang the bat ulong ulum ubak ketang vocational training kidang ya ong mener bikin sara siti balle se kiwe pat ki activities kaba pindang ras te nakalian jong ngap ba ban slem na marka ship bah ka peneng ta kam tam kiding hem ki berit kabang asukwa ban ong kolong ka jingpli jongi ha kan ga sngi ai kan rung ha ka history jong ka Neima Nengi sakhi ya jingkerku blay jingkerku berkerai haki utese di ajing yaro lama di kamjomu upenda biangi halagasmi Aji